Consent for Emwana Michael Mackenzie wano NY campaign manager Emma Enkane so afa no hwa won de won sam so boache eja kon ne nei wane eye prince wo so asie do twetwe nkom NPP party no watena ye wokokomlemle no wotwe se enne opanyini boache eja kon ba akohia bedwako abetoto no na saa no toto no wachi no wi na se wo kwa abato mbasu ahodo so na wakobontoa eneni da etosumienu a NPP amanyoko no ebie kwan ede ato ede ama womo manfo a womo epese omanfo eto no so aba na omo be ya kandifo ede ma NPP amanyoko no abra Adom TV yebe piemu ewa ha na yehu se impenifo a womo eneda eye election na no ema NPP amanyoko no Professor Michael Kwe ene manfo abepiemu ewa ha ene de wa hyase a womo eveti no eye kane soafo a ono enehwe energy so boachi egiakon wono efiri ho a kanipeni a no da NPP amanyoko na no eye general secretary kwabna ejepon enso ebetoa so wi a mrasho bedwani edema asen central Kennedy akoprenko ejepon enso ebeba bepimo ewa hana mpenifo aveti no yene campaign manager edema boachi egiako Michael Mackenzie ebetwetwe nkomo ebisa ne se womo campaign no sen ena ekọ mo abo apro ede tutu kwan na mokoye ne delegate nsembe na mo de tumani abosu awie de ma menchi awatiefo na menka se medamase for the kwenya mo de amame ye campaign na yakoni na no eyebreo odo anom de hia yen sebe yenye nkrofo na obeti yen kase ye dede bebre no dabi openi na medi na chi no ne niema nyina ye mre ode mre eye adwuma pa na sebe obeye minister kra no obi abedi ho adanse oka se dumso beko no dumso koy within 4 months na dumso afio na dumso ayatrem ma ache no na yetimi ayi afio enti so oka se obeye so far your campaign there efekeke yakọ Ghana fanani na impemi no ya ne chairman fo ya ne regional chairman fo akodi nkomo na omoje ya mfeso agin ya pene so se ya wo super delegate conference ayeye there ye wi a na fe na ye ba beba constituency enso so ene ye ba vetting ye wi vetting na se be beto ye so aba in August nti omi nipa 5 na 5 no so de me wagidie mu anida so se impenifo e de ye mbeka ho ye ka ho so a ne to aso nyina no Ghana fo ebehu esan se Ghana fo e twen se economy no ba bia e wo no enye se asai nemu ye pene yie ye pene papa since ye ka honorable egiakon so obi animu no so ka energy or oka finance or oka the management of the country or oti ye party no so ase oti party na se enti se ni passe no ane ehwe ye mpesebe obi obeba be ka se montuma me because ni din wosoro ye po obi oba be manage ye economy no eyie Ghana economy no eyeya ana me no mie no ya ho ebeto yen enti eno na sisi ye pre se ye betimi anya na yakoye nim amane boy mi amede free eye NPP amanyoko no officer wo kokomlemle ade brɛ no